uba AL hek menda kasi sa jan la play pa ya ka meba a resort ka badan home tro Ripoy district. Ha ka ba ikani ka resort pathamai la karkhu do father Piers Shadap parish priest jang ka umsing parish ha ka jingdon lang ki bahiyeng asam jang uba AL hek ki padlock pat ki la shakat snop ha. Haba crunch kila patai kubor uba hek ula penpau ya ka jing songu yu blay ubla kurku ya ka yeng ka sambat penpau baka jing play ya ka ni ka meba ai resort ka long ru kum shibenta banai kam ai jam ki kun samla jong ka ni ka than tero. Ha ka ni ka resort ki don bon jat kum ka jing ya cycle ka jaka shong lieng ki swimming pool ki jaka ban le bon jat ki program kum ki jing ya tho bat ki we bat Kejingai kumba lai pulai kilometer na Shillong. Ayo yo blay nam ta kajing it bagajing spoon kajong yo bla kerku iki ki mla shu ban ong kajing kerku bla long abandon kajing kerku bla ai yangi baru agani ka jaka ka bangi yetre ban wara rukum gani ka jaka ka bagi la penlong gani ka jaka ka ba mencoba ka lok tangkum ganong-ganong re benta ka long besar ba ini ai kuberu ya ka shnong ramba shnong ro kita nyam shnong baro long kemi ki samla tiba yo corporate lang man mal ke bor dan benta men promote ya gani ka Meba Ai Resort and Wellness Center. Tiga nang bon haki segawe di projek ki bagin pendem hadir. Tiga ai kublai piru na kalian juga press ki bai do kalang bangi ni ka por. Banga i le ke di nang bagi create ru employment. Bana kam ai jam ki bubun ki kun samna jong ni ka snong. Ki bubun ki kun samna ki badai na ki barjan jong ni ka snong. Ki dio ki kam ki jam ru ni banyak tre. Tiga di jengker ku ko boleh la ku yangi bai ka yang semi baro ko. Kalau publik kita datang ke resort, mempelayu ini mendagasi, dan Thailand ada yang ketiga pool, yang bakal sedang di event mendagasi ini, ke pool Peluza, dan tadi kita don pada hang ni ru saya ke wellness center, ke bangil asna hang ni, dan bangil baju opor bentar berplay ke wellness center, dan tang ladon ru hang ni ya ke sports complex, ke bangil don under construction, ke sports complex, don ke cycling track ni, don ke boating. Nantang idon ru ka stage ke amphitheater ke bangilashna lightly ke stage dan ke benta don kedu ki ben kedu ki ben ke berit ru kelab wan nak ka ini anniversary kelab wan nak ka birthday party kelab don ka get together jang ru ke space kelong ba biang bahan dan dong sedong ben aya ka jing security service ke beri hagani ke jaga